Hello na pud mga higala, karong adlaw manlaban na pud ka. Ari na pud ko sa inyong screen magsinamo. Ato sa ning ilatag para mahumulan. Uy, nang dito unexpected visitor. Gusto pud siguro mo apil sa vlog. Unya sa pila ka minuto nga paghulom, ato na ning kalingawan. Kusuhan nya sa tanto nimong kabisi ba. Naa na po niabot nga laing bisita. Huy, gusto pud siguro sila mahimong artista. I-fast forward na lang nato ni ba para ingnon nga kusog ta mula ba. Pero ang tinuod, murag tulo ni kaadlaw nga ako ning gihiluman sa planggana. What? Huy, atik ra ba na ha? Lingaw-lingaw ba para mo taas atong istorya. Nya kay nagamay man ang tubig, ato sa ning dugangan. Paghuman ato dining palungon, tiwason dayon sa pagwaswas. Awa na, humana atong first batch nga labunon. Kinsay nakarelate sa second batch, kay kini nga trabaho, wala gyud ni kahumanan. Ikaw na lang gid ang mapulaan.